A nama nije čisto kod je vuka za čisto pedal. Realno trebalo biti 2-1 za njega. A ispalo je 4-1. Znači, mali Miroslav sam na Go! Idemo! Na pičku materinu pa pucoj. Jel došao vrag? Ajmo Bilke! Idemo Brana, idemo Brana! Idemo Brana, sam! Ajmo gol! Tako je Branatki! Bravo Brana! Čekaj, trisku! Jure! Faul je! Vrati faul! Bravo, Joška, zlo! Igraj, moraš stati! Bravo, Božo! Lobi u 16, morate ružiti! Sam, smirno sam! Dobro, ajde. Evo! Tako je! Zajedno! Bravo, idi, imaš i bravo! Uđi u 16, nek te ruši! Ide! Ajde, Paju! Uđaj! Evo ga! Onda nije, ovo je nešto u vezi crkve bio. Kako se znaš što djeca ili učko? Vodio je to. Mislim da je to taj. Ima isto Benko. On ne to radi. Evo ga! Vidjela sam da znaš ako poslije da još struktura na glavi. Ajmo tri! Joj, kako su veliki, pa joj, kako je ovo dobro. Da. Joj, kućeš sad i ti. Bravo! Što nisam vidio? Ispala vam zvuku. Danja, ispala vam zvuku. Ajmo crni! Dobra! Znači do nas. Pička mame. Evo. Jednostavno i brzo, mora se ostali svi igrači. Ajmo Baja!
Otkad je žuti karton, ak ti golman izađe? Alo? Popravi je! Šibla! Autogol. Baca aut! Koji aut baca? Evo da super. Ona svi cijelo igralište. Kucaj. Znaš što je napravio? Ako sam dobro vidio, znaš ono kak je, da, Modrić napravio. Ma vidiš kaj ima majka. Kako Čuko ide. Može zaštekati ali polje, čekaj Franja. Ne bi. Evo vidio. Vidio sam ja, gol je bio! Staviš na svijet. Glava. Jednom da održam pa stavim nogu. Isus te ne da. Koji šut? 11. Da. Šta je napravio? Silovo Livakovića za pare. Pa za novce. Za novce. Dobro izumira. Dugo se, ne sad. Izumira sad ovo. Da. Tek. Alo, noge. Evo ga. Ajde, jedan gol, baka. Hvala Isu dragom. Gola! Jesi! Čak nisam dobro snimio. Koji Patrik? Ma ne. Ma di oni ni igrao, da. Ja sam pogodila kad je on. Hoćeš šta svira za nas? Evo ga sunce dvojca ga. Koje dvojce? Naše? Nisam nije ovo dobro.